inače uvijek sam imao vezu sa cijelim jugom do jedne stvari. Ja sam živio u ono vreme, ja sam 65 godišnji. Ja sam inače projektant, arhitekt, radim lokale i sve ove prčvarnice, male ili velike, ali one koje zarađuju, neko ne zarađuju. I onda kad dođemo u Pranjane, što sam shvatio? Da sam ispod Ravne gore, sve sam priču istoriju koju uopće nisam znao kad sam bio klinac, znao sam o komunizmu sve, onda znaš i drugu stranu. Kad staviš na vagu i lijevo i desno, onda znaš ko vadi, ko prodaje, ko trgovac. I moj kolega Dragan, kad sam ga upoznao, on je jedini koji je šramfao auto, ne zbog novca, zbog želje, tako ja pijem u Srbiji zbog želje, ne zbog novca. I ja novac trošim. A kolega moj, Srbin, Boki, on ti je zadna pozicija u tom smislu da se kaže da postoji još Srbin koji je Srbin. Nema prevare, nema trgovanja, nego samo srce. Mi inače imamo ideju da osnujemo turističku republiku Ravnu Goru koja će izaći iz Srbije kad Srbija uđe u Evropu. I on je prvi aplikant za državljanstvo turističke republike Ravne Gore. Ja ću zahtjevati. Tako da obnovit ćemo stare veze i da kažemo, dekor koji smo mu pripremili kao znak dobrodošlice, nešto što treba da obnovi stare veze. Jako su nas zavrnuli i jako su nas ali mi smo Srbi takvi, mi to praštamo. Ovaj put neće da nas zavrnu. Zahvaljujući iskustvu kruga lampe. Ne, ali iskustvo svih nas, jer tu su generacijski niveli, ali znamo svi jednu stvar. Bilo je, bit će, uvijek će biti odnos između ljudi, ne zbog politike. Politika je najgora stvar koja pravi, što stvara? Ništa. Granica, i da je nema, ako imaš u glavu granice, onda si bolesnik. Samo stvar malih ljudi koji znaju uz dobru raku kao ja, umjesto kave popijem dobru šljivu kod vas i kad meni kaže što ti šljiva radi? Radi mi tunel. A koji je tunel? Da se raširim, da znam da sam ovdje, da se osjećam doma. Samo Srbin Slovenca spasava. Samo Slovenac Srbina. Može i ovako i onako.